جه ناوەندە نوچەین ئۆریەنت نیوز بولتەنە کوردی هیوار باش. پشتی رێزگارکردنە هژمارە گوند لە باجارۆکی عین عیسا شەڕێک کۆڵانان دەست پێ کرد و ئەتیلافا سووری دەستەیەکێ بۆ پەیگەرینە دەربارەی بویەرین گرێ سپی ئاوات کرد. سوتەمەنی و ئارد ji Cezîrê gihîşt Kobanî û 1800 kes ji programa perwerdekirina dijberiya Sûrî vedikşin. Rêxistina Daişê çel jinê êzîdî veguhestin parêzgeha dêra zorê li Sûrî û li Urdunê 3000 zarokên Sûrî di rewşeke zor da kar dikin. Şervanên Kurdê piştî çend rojan ji şerê giran gundewarê Rojavayê bajarê girê spî bi temamî ji çekdarên Daişê rêzgar kirin niha jî şer û pevçûn li bajarokê Eyn Îsa berdewam e. Nûçegîhanê me da zanîn ku hêzên Kurdî du hejdê hêzêranê gundên Elyabsa, Tilfinder, Sewan, Bîr Etwan, Yarxo, Sûsik, Girê Sor û Kendal û bi dehan gundik ên din di navbera Kobanî û Girê Spî de bi temamî rêzgar kirin. Her wiha wan çavkaniyên leşgerî tekez kirin ku bi dehan termên çekdarên Daişê û qaseyên mezin ji çek û teqemeniyên li ser erdê li pêş çekdarên Daişê mane. Ji alêkî din va şer û pevçûnên kolanan bi kolan careke din li navbera şervanên Kurd û çekdarên Daişê li bajarokê Eyn Îsa dest pê kir. Nûçegîhanê me ragihand ku enbarên Rojava û Rojhilatî bajarok di bin kontrola şervanên Kurd da maye lê navenda bajara Eyn Îsê carekê dikeve bin destê aliyekî. Piştî derxistina rêxistina çekdarên Daişê ji bajarê Girê Spî welatiyê wî bajarî ku ji ber şer rûya bûne niha jî li rewşa ewlahî ya bajêr vedgerin warên xwe. Rojane piştî ku Girê Spî ji destên Daişê hatiye rêzgarkirin Tirkiyê deriyê Sînor ji penaberên Girê Spî re vekir ku vegerin bajar û malên xwe xelkê Girê Spî dibêjin. Eger rewşa nava bajêrê Girê Spî wisa ewla bimîne ew jî îdî penaberî Bakurî Kurdistanê nabin. Welatiyên wî bajarî her wiha daxwaz dikin ku li hember êrîş û gefên Daişê parêzvanî li wan bêkirin. Penaberên ku vedgerin dibêjin di vegerê da ti êrîşeke nehatiye pêşiya wan tenê di dabînkirina pêdeviyên jiyanê da zehmetiyan dibînin. Girtina ciwanan bo leşgeriya neçar li ser destê hêza berevaniya xweser berdewam e. Duh li girkêlegê lêgerîn û pêdevîna ya Rêmêlanê hejmarek ji ciwanên hatine girtin li ser destê grûpekê ji hêza berevaniya xweser. Li gorî nûçegîhanê me ku duh demijmêrê 10.5 êvarê heman hêzê bi dest lêgerînê li ciwanan di nav kolanên bajêr de kirine û hejmarek ciwan taniha girtine. Îtîlafa Niştimaniya Sûrî û daxuyaniyeke de ragihand ku wê desteyeke bo peygerînên li ser agahiyên ku dibêjin yepege malbatên Ereb ji herêma Girê Spî paqij kirine ava kir. Her wisa û li gorî malpara Îtîlafê ya fermî ku ev deste bi endamên encûmena siyasî, nûnerên Wezareta Dadgeriyê ya hikûmeta demkî û rêxistina mafê mirovan ya Kurd û navendên belgekirinê gunehan hata ava kirin. Desteyê karê xwe nîşan kir ku ew ê hevdîtinan bihîn kesên ku ji Girê Spî koçber bûne yan ku zirar dîtine çêbike, da ku sedema vê koçberiyê bi rastî nas bikin. Belê temaşevan hêja ji bo rawastanîn li ser avakirina vê komîteyê min haberya xwe bidin İstanbul û ji wê derê endamê enekese di Îtîlafa Sûrî de Birêz Salah Derwîş li gel me ye. Birêz Salah tu bixêr hatî vê bultenê. Îtîlafa Sûrî komîteyeke an cemiyekê ava bike ji bo ku bişîne Girê Spî da ku bingehên û pêkenînên hane ku yepege derheqê Kurdan da derheqê Tirkmanan û Xristiyanîn de li wê deverê kirine çê bike. Gelo ti agahiyên zelal û rast destweda hene ku yepege guneh li Girê Spî kirine? Spas deriş xwe tu agahiyê zelal dest metinin rastî gelek medya gelek wehdanek mezin bi vê pirsê kiriye û gelekî tê belakirin û me jî
شبوك خطرات زي مسألة مأخذ يعني هيئات سياسية خاصة بجهة رئاسية. بله. أحيانا هذا الشرط به ذاتي يعني سهل ذاتي. أنا تشتيق على بين بوتين البلد يعني شرط أوتا يجب محاولة شرط أوتا كاتيا يعني بله. عرب وجه خطرك نتيجة وهي كيانو كميتة كده آبادرين أو كميتة مش كواليسيوني. بله برز صلاح هنکی دنگ گران دیگه می متخصص تگیدنش تناسب کم گلو وی اف کمیته کینگا دست به کاری خوابکه و چاوا کاری خوابکه. والله كوميتا كانت إيرو حياسي كوميتا بيك آبادر ويدس هذا كاري فقط ويجدر بخلتي بين إيك مرضيا يجدر بيخديد هر هندرس خلتي هندرس يدين. بله. أم بهذين تشتكي له زلال جمردين وباوريا ماشي أو كرك تشتكي له كنا بشبار ام خلقي قدرن يعني اهيزي قدرن شرط كنت لي خلقي بباريس يعني وكلي الوان خدي دركن الوان مقاتبا باركرنا خلقي جرامية كنت مسافة ملك هي ديما اول كأرنا سبك الشيء دروبين وافتت نتشي خانكرا. بله برز صلاح لوی بارد گاوا کو داعش دورک کنترل دکه و ایران دکه جنوی دروینه ائتلاف سوری بی دنگ دیبینه چمان ها کو یا پگه دورک رزگار دکه او بانگا کمیتیان دکه و بانگا دسترشیه لیا پگه دکه. يعني هي هرتش في حياتها تسبب سننك يا پگه تشكيل وقت. هذا داعش زي بيانك يقول السياسة حتى يتركز شو حتى كنا بيان دركز وصاك طوبا كنا بيان دركز ده نظام داعش التسييس هذا المقارنات يعني داعش شكلنا معناه غير ايش لازم وقف داعش في دورة المدينة داعش أربعة جاية سناكا سليم بشي الشكل أو بدأم بشي شكل بكتابة وكالتي بطاري كالتي مقاطع. بله برز صلاح تبلان لبا ائتلاف سوری تنه داکو هفکاریه که آنگو تنسیقه که دنافبرا ائتلاف و یا پگه چیه بکه چمکی یا پگه نها لدریجاهی 400 کیلومتر لسر سینور ترکی و سوریه کنترول دکه؟ بله تاکو أبو مثال هر نبي يفتحي يعني دو هيئات سياسية وانفس وطن بكوميتات ما بيهم فهل أوتيليشن بباريس مشكلة جرسينة بوطن آمادن ورن والهجاوان. بله جه استانبول اندام انا کسی د ائتلاف سوری دا صلاح درویش گلکس باس. پشتی لگر سپی جه دست داعشی هاتا درخستن ایدی دور پیش لسر هریما کوبانی رابو و هریما جزیره کوبانی به هفره هاتنه گریدان و لوی باره 10 تانگرین مازوت و 4 کامیون آرد جزیره در ریا گر سپی را گیشتن کوبانی. برای دماکو گر سپی جه دست داعشی بو ری دناو برا کوبانی و جزیره دا قطبو و هر وسا چونه و هاتنجی نما بو. گر سپی خلاکا گریدانا کوبانی و جزیره بو. به کنترل کردن اوی باجاری و جالی هیزن کردی و ایدی و خلق کوبانی نفسک کور بکشینه. یک جکیشه نهری مزن لکوبانی تنابونا سوتامنیه بو و به وکرنا ریا کوبانی جزیره ایدی او پرسکریک جی دیواره چاره سر کرن. اف ده سال بون که کوبانی جالی هیزن اسلامیین رادیکال و ریخصنا داعش و دور پیچگیری بو و ریا دنابرا کوبانی و گرسپی و جزیره دا قد کربو. حکومت ترکی دریه سینوری فرمی لگل کوبانی مشتر پینار و دکه و بچونه و هاتنه جی پیوستیه به رازنامه آسایش باجر هیه. نوچگیهان مال کوبانی راگیهاند که روژا دوشنبه و پنجشنبه دریه مرشد پینار لپیش ولاتیان وکیریه داکو وگرن کوبانی. نوچگیهان ما گفت که پشتی ورگرتن رازنامه آسایش ولاتی دکارن بریا مرشد پینار لسر بنگاه ناسنامه یانجی پاسپورت در باسی ترکیه ببن.
لوچه گیهان مدا دیار کرن کو پرانیا و گرانیا دریه سینور یه مرشد پینار پشتی چندین جوین دناورا برپرسین کانتونا کوبانی و برپرسین ترک لروحای هاتناستاندن دسپیک جی و به آوایی که دمکی با پشت را جی ده دریب آوایی که فرمی وره وکرن. هین جیدارین روزنامه‌وانی را گیهاندن که بهتری 1800 لشگرین دژبری سوری خواجه پروگرام پروردهکردن هیزن دژبری سوری کشاندنه جبر کو نیشانه و پروگرام تنه جبو شر داعشه. هر وصا وزیر برافانی امریکی و ده پیوینه که دا لگل کنگرس دیار کرد که زحمتی دوی پروگرام ده هنه و پلانوان اوه که چکین امریکی پیشکشی هیزن دژبری ین و پروگرام بکن دا که شر داعشه بکن. جالی خواه سروک هزا هفبشی امریکی مارتین دمسی دا زانین که اف پروگرام هند دست پیک دایا و گلک پرسگریک هنه و تخمین هیا که او دست خواه جی بردن. لگندوار حمسه فروکین رژیم باجاروک تلبیس توپاران دکه و بردف که ارتش اسلامی را گهاند که پشتی کتنا رژیم اسد دی او هزاویج دا سدلداری نور را آمده بند. راپورا بده آگاهی بهترم تماشا لگندوار حمسه دو فروکین رژیم باجار تلبیس به 4 برمیل انتقینار آرمانج کرن هروسا و لگوری هنجه در میدانی کود انجام و توباران ده زاروک کی جیان خوش دست دا و به دهان کسین سویل بریندار کتن جالی خواه تیم لهاورچون راگی هندن که ترمه هن سویلان ده بنویران ده مانه لگندوار شامه هیزن رژیم باجاروک مقلبی و کسوه به موشکان و چکنگران آرمانج کرن و ده انجام ده 5 کسین سویل که ده ناوان ده زاروک هبون جیانا خوش دست دان و بهتری 15 کسین دن بریندار کتن. ده همان دمه ده فروکین رژیم باجار زبدانی به برمیل انتقینر تو باران کرن و زیان تن مادی بون. لعالیه کی دم بردف که ارتش اسلام علوش ده داخویانی که فرمی در راگی هند که ده دماکو رژیم بکوه ده اوه هزین خواه بود استلاتیانو بکاربینه و مرجوان اون که تجداهی ده ناوره حمی ملت سوریه ده چه نبن. هروسا علوش ده زانینه که اگر که رژیم بکار سیاسی یا لشکری بکوه ده هزو چکن ارتش اسلام جده استلاتیانو را آلی کار به و لسر تخمینن که ده بیجن اگر که رژیم بکوه ده شر لسوریه ده جوارتر ببه راگی هند که اوه وی یکی رد بکن. لگندوار ادل به لنافچه جسر شغور آباشوره هنجه در میدانی دیار کرن که ارتش الفتح ایریشک برفره لدیجی هزن رژیم لگرین خطاب قرقور و گنده مشرف فریق پیکانیه. هروسا و لگوری همان جدران که ده دست پیکاوی اپراسیون ده لگنده مشرف شرکی دمی دناورا هزن ارتش الفتح و لشکرین رژیم ده دجوار بو و ده انجام ده 4 لشکرین رژیم هاتن کشتن. ریخستنا پنابرن یا بسر نتوین یک وی و در راپورا که در راگیهاند که پروبلما پنابرن سوری ج پنابرن افغانستان مزنتر بویا. هر وصا بر پرسیاره که وزارت کار دروای امریکی ج اجانس رویترز را دیار کرد که حجمارا پنابرن که ولایت امریکا ده 8 مهین بوری ده ورگرتنه ج سالن بوری و مزنترن و ده سال 2014 ده تنه ده 149 پنابر ج آلی امریکا و هاتنه ورگرتن. سروک کمالای مالبات و زاروکتی یال اردن کاظم کفیری راگیهاند که بهتری 3000 زاروکین سوری لنافچه اربد دروشک پر زور دا کار دکن و دا که آلیکاری مالباتی خواه بکن. هر وصا کفیری و ده فیوینه که روشنموانی دا دیار کرد که پرانی کسین که جه سوری رویانه اردنه جه جن زاروک و تمن مزنن. پشتی که خدان نوان ده توپاران رژیم اسد دا جیانا خوش دست دانه و دا زانین که پرانیا وان مالباتان لسر کار زاروکن خواه جیانا خواه بردوام دکن. ریخستنا داعش چل جنین ازیدی و گوهستن باجار میادینه لپارزگاه دیر زوره لسوری. چافدیریا سوریه مافیا مروان آشکاره کرد که ریخستنا داعش چل جنین کردین ازیدی تف زاروکن وان و گوهستن باجار میادینه. چافدیری دای خویا کرن که هین جدر جناب باجار میادینه جویر آشکاره کریه که اف جن دخانیه کی تایبتا بجیه بونه
و جهیلا کسین جهیلا شعیطات و یه تبلی رخصنا داعش بونه تینا پاراستن. تیزانین که رخصنا داعش جسسی مها حیشتان 2014 و گلک کمکوجی کرنه و هر وسا گلک جنین کرد یین ازیدی رواندنه و لگوری هین رخصتن مافین مروان 4000 جنین ازیدی دست رخصنا داعش دانه که هیا نها تنه 1700 جن تنه هاتن رزگار کرن. جافکانیه که لکرکوک راگیهاند که میلیشین شیعیین حشد الشعبی گلاباران اوتومبیلک اوپل و ده انجام دا کسی که کرد و تیدا جیانا خواهش دست دانه و 4 کسی دنجی بریندار کتن. پشتی کشتنا ولایت که آن ولاتیه که کرد هیزن اسایش چون جیه بویره و میلیشین شیعیین تبلی بویرین بوینا گرتن. لگوری جافکانیین هیزن پیشمرگه یین لانیا غرماتو هیزا خودرسان یین بسر حشد الشعبی و او ولاتیه کرد کشتن. هاتا زانین که اسایش هیزن پیشمرگه درباری بویره دا 4 میلیشین شیعی گرتنه. سروک هفبش اهدا پس صلاح الدین دمرتاش را گهاند که او آمدن پشتگیری حکومت هماهنگی دنبر آکپ و مها پیدا بکن لگوری هین مرجان. دمرتاش بردوام کرو گود که اگر هر دو پارتی آکپ و مها پا هماهنگی که چه بکن و رایمان ما این تیدا هبن و دم امیج و داره پشتگیری و بکن لی تنها تو جوین و هفدیتن بو و مجاره دنبر ما واندا چه نبونه و در کتنا ما جبو و یکی وکرینه. جهیلا کردن و سرکرده کجکه مراد خرا ایلان دا خوینیا دمرتاش یین کنتی دا گوتی بو که او هماهنگی با آکا پرا چه ناکن رخنه کرو گوت که قره ایلان هدپا بندا و دهان جسدی در باز کریه و سوزا خویا که ناهی اردوغان ببا سروک بجیه آنیه او جی گرینگیه که بگاوین پیواجوه و یا بملت و گوهرتن دموکراتی و هنه پیوسته که هدپا پیش بچونه که دوان گوهرتنان دا پیک بینه. شاگردن کرد ان سوری کوچی ترکیه بونه د جواکا ترکی د ژیانه که نو درباس دکن و تویک و هجماره که مزن جوان د دبستان سوری د خواندن خودکن لی ناسنامه وانا کردی کتیه مترسیه که وندابونه دا در راپور ریاد علی دا آگاهین بهترم تماشا دخوازم پر بعلم زمانی کردی بس تناية مدخواست ای کرمانجی بیزی هبه بس انزا خیر برمه کرمانجی نوعن منی خویایه که ناسنامه کردی نتنه لسوریه جهیل رژیما اسد و دهات ونداکرن لیل ترکیه جی و دناو کردین سوری ده اف پرسکره که هیدی مزنده با ازاتون مکتب سوریه زمانی عربی و ترکی و انگلیزی برمد علمينا بس ورشت شابي مخص انا زماني كردي بعلمهم وبس انا علمي چمكي عربي هاي اما كاتنا مكتبة سوريا مكتبة عربية وانجليزي وتركيا واكرمانجي تناي جهده ماكو كريزا سوري دست بكريا و تاروجا ايرو هجمارك مزن جه كردين سوري ين جمال وارين خواه دركتنا لباجارين تركي بلاف بونا و شاگردين كرد دناف هر دو زمان تركي و عربي ده ونداد بن جه آلیه کیدن و فیربونا زمان ترکی جوان تی خواستن دا کود جواکا ترکی ده کاربن جیان و خواندنا خواه بردوام بکن. براسيل فيدك احزاب ما كردي يعني تشتك جبو في موضوعي نكرني يعني تجاري ما ندي كسك هات قول مثلا ما بخازن زمانه كردي بدرسين يا نشاطك شكل يا شكل تشك جولوتنا يعني البجوري التركي بشكل عام دي مشكله رئيسيه يعني مشكله دسبيكي اني تشتي تنا علاقات تاخذ زماني كرمانج مساعده منظمات مكتب دار كوك تنا تشتي دي المجلس الوطني الكردي تفيدا كوك نكر لیل هیلک دنجی هجمارک مزن جه زانیار و کسین پسپور هر وها ما مستین زمان کردی گاچی اوروپای دبن و اویک والابونه که دواره پرورده ده چه دکه اما مثقفين يمن الكرد جي دار كاتن دارهم كيف درموي انساني محتاج انساني فقير انساني عامل واكيدا خبراتنا ما استاذ ما مستند ما دكتور ما جي خوراكنا شنو اوروبا انا عندي مدرسه وطبعا بندرس فيها عده لغات از خودیا دبستانک سوری ما امتى ده زماني عربي تركي و انجليزي فردكن ليتي كسي جمره نگود كو ام زماني كرديجي درباسي دبستانه بكن بالنسبه لكحكومه سوريه مؤقته تمشي لجام جنديو كوكتنا حتى قلت اني مكتب كيف تشتي بدن ملو بدن تمشي لجام كوكتنا ولكن بتشتو نمشكله حكومه مؤقته نمشكله عربي مشكله ما ككرد
كمثقفين كرمونجو كممستي كرمونجو تحركة هونو تنين المجلس الوطني نه نه کسی و نه پارتیین کردی تی پیشگاوی درباره فرکرنا زمانی کردی نه آبیتن. انها زمانه یه کردی گو حکومت ترکی داخسی مکتبا کردی روجاوا هیچ تفیدجی ناکن یعنی جبر بريقشي او مدارسي سوري دنيك ياد داجي حتى مدارسي تركيجي پر او تشجيع تنية تشتكي تاني دمينا كو انجمنا اجتماعية كرد لفكي درباري باراستنا زمان كردي لولاتكي وك تركيا بكا داكو بيشاروجا ناسنامايا كردي بشيوايكي بوزيتيف ورا ناسكرن رياض علي اورينت نيوز مرسين لعمود موسما چنینا شینکایی یک جه موسمین سرکه وک جهو گنم و نهاجی جودکارین باجار عموده و گوندوار و دست به چنینا خواده کن لی اونا راستی گلک مترسیان هاتن و چه گیهان مجوان کردی سردان هین باخچه کر و افراپوج مرامده وقوتت زانين انها موسمي شينكايية مينا خيار بعجان وخرطك لعمود جي ايصال بشكا مزن جي جوتكاران بري خدان في كاري جبر پیدا کرنا علاوین وی هروها وکرا درکی مادی پر باشه يعني حتى قال لك اجدف دكاني حقر يا اجدف مالي حقر يا انه شغل في ديتن بريدان بخشا قد دول مشيكرني قد دول مشيكرني قسي دول مشيكرني بخشا زياده قال لك يشيك بو بربونه تفي بربونه جي بيشك مشاكل ما هني درمان ما درمان بهانه سمات بهايه تفی پیدا کرنا پیداوین وی چاندنیه لی بوهابونه که مزن دکری ناوان ده هبو لورا مترسین لجم خودین وان بخچیان چه دبه گونف شینوان به ارزانی وره فروتن هروها کنترول کرنا بازرگانین مزن دبرهمین فروتناوی ده هیه بخدي بخشة ما هناك كخس دانين ما هناك بيفاز دانين ما خيار دانين ما بعجان دانين ما شكل عندي يعني براستي ما قبركي تشتكي ارزان ب دبع وضينه ومسألة تصريف هاويجي بخدي أمد حصار كده أمد خوازن رينج مرة بين كان في وضعاتها خفروش يعني بار تعداك قلكي جرال لما بو كيلو بعجانها بده ورقة وضوازده ورقة مدة قلك تعدل متي وك أنا فات اللي بنبصدوا بينجي ورقة ولوجي بهاي تعدل ملات جيتي مرة خوازن ما بسعرك يعني تعدل سعرك جير بحاتا حد عندن تعدل لنا ربحاتا ونلفي ملات يجي بهاتا إنتاج الباجار إيصال أزمي مقوي قلكي باجبه بس قو تجار درباسي منطقي نبن ووقت بيدر نخنج درفة ويتيرا عالمي بكو واسعاري ويجي باش بن بس قوا قو درخنج درفة اسعار بوهاد بي تريد بي كيم دبي بوهاد بي قوا كيم مثلا هر سوق جميع كي تاني هبه تحكمية مرود كن برهمین فروتنا شینکایی لهمو گندوارین حسکه دبه لیسکو قایشا بازرگانین مزنه هروها زیان و تعداد تم دگه ولاتیان جودکارین شینکایی لعمودی و گندواری وی راستی پرسگری که پر مزن هاتن ایسال گو او فروتنا نفش آن انتاج خواه بسدما دور پیچ کرنا داعشه شپارزگاه حسکه را جوان کردی اورینت نیوز گندواری عمودی جه دفرین جور به جور جهری من کردی لسوریه معاف هجمارک چالاکی و کرتنوچه دفر راپوره دجوار آماده کرنا تماشا بکن شارداریya gel a herêma Cezîre û bi alîkariya rêveberiya giştî ya avê re ava vexwarinê li ser gundên girêdayî navçeya Tilbirakê belav kir. Li herêma Efrînê desteya jinê komeleyek hevkariya jinan bo firoştina hemî maddeyên xwarinê li navçeya Efrîna kevin di merasîmekê de vekir. Her wisa di merasîma vekirinê de bi dehan jinê navçeyê amade bûn. Li gundewarê serêkaniyê heyvasor a Kurd, 307 sellikên alîkariyê ku ji peydeviyên jiyanê pêk tên, li ser sivîlên sêgundaniyên ku ji çeteyên hatin rizgarkirin belav kir. Saziya civaka sivîl a navçeya Birbilê ya herêma Efrînê ji sendekaran re civînek li dar xist û sendîkaya wan ava kirin. Her wisa ev civîn bi beşdarbûna gelek sendekarên navçeyê dest pê kir. برنامه خواردن یا جهانی یا بناوی WFP آلیکاری لسر کوچبرین کامپا نوروز یا لگند گرزیرک هرما درک بلاف کره هر وسا آلیکارین کو هاتم بلاف کرن جپیدوین جیان پکتن لتربسپی لتاخا تشرین شارداری گله به مراسم که نوندا فرنیا کیک و شیرانی آن وکره
هەروسا سەرۆکێ دەستەیە کاروبارێ جڤاکی و شارەداریان جوزێڤ لەهدۆ و بەدەهان وڵاتیên باژێر بەشداری مەراسیما vekirine bûn. هەیڤا حەزیرانە هەیڤا کۆمکردنا بەرهەمێن چینینê li herêma Efrînê lê cotkarên wê herêmê rastî pirsgirêka firotana berhemên xwetên ji ber dorpêçê. Nûçegîhana me li Efrînê Şêlan Yusuf rewşa cotkaran şopand û ev rapor ji me ramedek. دەبەر عفرینێ بچاندنیە نەفدارە و بتایبەتی دارین زەیتونێ زاد و مەیوە. ئیسال موسمازێت یانژی تەنە گەلک باش بوو. ئەv یەکەژی ڤەدگارە باراناک و زەهەف کەتیە. ڕێڤبەریە خۆسەر ji aliyêxa li cûtkaran merc kir û got çênabê berhemên zêd ji Efrînê derkeve û bihayê genim bi 6 leyreyên Sûrî sînûr kir. گانم گەلک باشە باران ڕند بکاتن موسم ڕندە بەس گانم ئەسعاری خۆ چیچکی موجبی دۆلێر هەرزانە ئەم نابێن هەرزانە گانم موجبی دۆلێر هەرزانە ئەم دارن چ دکردن دەبێت دۆلێر دنێرە بەس گانمی مال دۆلێر نانێرە تەسیری مەحروقات لە پۆتۆزیا پۆتۆزی ما گران دکە مەها حەزێرانی نەتەنێ مەها جنینا تەنایە li divê mehêda meywa distewin û tê çinandin û bi taybetî zerdelo yan jî mişmiş ango hejmara darên mişmişê dighêje 100,000 dar. Lêgirtina rêkan li pêşderxistina berhemên mişmişê hinek pirsgirêk derxistin pêşiya cûtkaran. Baran her sal rind bû bes baran rind bû nexweşî jî baranê re hatin zonî eva jî mualece dixwaze mualece jî te tê dermên derman ve dolar têkirîn derman jî bawaye tê digê ber mûsimê êrekê me qut kin tu zonî rê qut bû jî bîdaî mekûk erzan dibe ne pera tê firotan em wê bîdaî cok de lê diheyîrin te ku de sarf kî mûsimêk tê gî dibe mesarîf gî dibe mesref li ser cûtorî û cûtorî berîk bûş derê li malê xwe rûdinê. Ji alîkî din ve davînkirin û destxistina pêdiviyên çandiniyê barekgiran hilda milê cûtkarên Efrînê. بالنسبة لأسعار جمع أسعار بدولار با وبترك بقريدية أسعار صرف راد به أسعار بيرا راد بن أفيش دبي مشكلات في سر مزارع وتعبير بداية ج تركيا والصينية تبرك تركيا والجمع قسمك ج نظامته طبعا جديد دولار بقريدية سواء نظاما سواء تركي سواء صيني دروجا ایرودا بهای لیترک مازاد که های 200 لیره سوری لوماتی پیشین کرن که خلک عفرین بگشتی وجودکار بتایبتی بزحمتی و بچاریه وارد دور پیچ کرن هگر پرسکری که سوتمانیه نتی چاره سر کرن. شیلان یوسف اورینت نیوز عفرین. پناهگاه مشتنور لکوبانی حتی ذکرن جالی ریوبریا کوبانی داتا او کسی مالین خواهیران بون آنجی بنا موزخانه تیدا بجیه بگرن. و تنها 300 چادری تنه هاتیه وگرتن جه 1000 چادری و تیدا تنه سم مالباتن جه گرتیه. لسر و شوه پناهگاه نوچگیهان ما ولات بکر او راپورج مر آمده کری به هفره تماشا بکر. پشتی بداوی بونا شر دهندره کوبانی دا دنابرا هیزن برکان الفراد و چکدارین دولتا اسلامی و ده انجام دا ویران بونا پیلک مزنج باجار کو دگهج سدی هفته ریوبریا کوبانی دست به آوا کرنا کامپک کر بناو مشتنور لناو دارستان لروج آوای کوبانی پلان سازیا پروژه و کامپه کو 1000 کون تداوره وگرتن دوري سياسد كوني منها حاضرا وشي قرق بامكان جي حياه حزاري تشيكن بما انه قراط قيشي هي ايش باكر مثلا قيا البلا كوني مي باي مالباتي شهيدان او قرفاننا دوري سي حاضرا وشي هين قرق بامكان تشيكن ده تخمین کردن که بهتری 3000 ولاتی و گریای کوبانه لی هجمارک جوان آواهین وان هاتنه ویران کرن و هجمارا دین مال وان کتنه پلان سازی موزخانه لور ریوبریا کوبانه هول دده تاکو وان کسان دوی کامپه دا بجیب که تاکو چاره سریاک جوان را وری دیتن خونی ما دو عشاعت وندن اما نا کامپه رنشتنه درگاه همته داره تنه مجبوری نمود نبره پاچ شلبیمه زانی از نشتم اشوم چون خانی خوازانی این خانی مثلا سبب نه آوه نه آوه کلمه میگی ببرنه میتونه میگی دزینه زانی اگه ما بی آوه دبی نه بی آوه دبی اگه کدر لوی کامپه هر مالباته که دو چادر جرا آماده بونه کمیتین آلیکاری پیدیوی انجیان پیشکش دکن لگوری درفتین هی
وراد جيهوت خورن تي هوشا سول تي قورون تي جلتينن قاضيتنن جيه تشتغمنا محتاجين جيتي بس نهو كهرباتنا هيرو دا 15 نزل برام دوی کامپیدا بهتری سم مالباتی بجی بویه دناواندا او مالباتن کج گندن گری سپی گهشتن کوبانه و تانها سیست چادر هاتیه وگرتن ریوبریا وی کامپی چادران ده او مالباتن لگندان ین کو آواهین وان ویران بونه دمینه هولدانه که جم ریوبریا کوبانه تا کو او کسین مال خو ویران بون دوی کامپیدا حمبیز بکن لی دمینه ارکی ریخستن ناف دولتی تا کو آلیکاریا پناگه های بکن تا کو ولاتی جه خواتی دا بگرن ولاد بکر اورینت نیوز کوبانی به داخوازی پیشکتن آستا پرورده و هناکرنا زانیستا جواکی و هر وها گیهاندن ماموستایان لباجار دیری که آموزخانه زانیستا پرورده هاتل درخستن دا زمان کردی جیه خواب بگره دبستان دا آگاهی بهتر لبار فنر احمد جدیری که هر ملتك جمافية كوب زمان خوي دايك بآخذ وخوندنا خوابكي ملت کرد لسوریه چاخی دسلاتا بعث راسی گلک ظلمداری بو وقت دغه کرناوی زمانی ویدایی که شبوی صدمه دسته پرورده خسریا دموکراتیک پیمانگاه زانستن پرورده لدارخست لباجار دیرکی الباجار دیرکی یکمی پیمانگاه هات بکنن و شرط کو به قبول کنه یکو به دره تمن 18 حتی 105 يكون ناموسة يكون نوبة بس ماموستين يكون جبرين ها ماموستيا دولة يتكرن حياة شلو بينجي أموات جنش بكو تجربة وهنا وشرط هو خلاص به أندام بيمانجي هي خلاص به وشرط ماموستي بكي شاگردن پیمانگه هجمار وان 357 ده 110 جوان شاگردینونه و 147 جوان او بر ماموسته زمان کردی بون و یه ورن پرورده کرن دو مهانده جبو پیش بچونا کاروان راستی گلکی خواستنام چه بو استولی پیمانگه ببن جبر دست به که از فیر زمانی کردی ببن از نویستا کردی از بن بیستم ام فایده بدن خوشی و بدن جارگی خوشی ادبینم انه کامرو بزمانی خودی ناسکرن اب زمانی خو نشتغلم بشتغلم یک جمر بيجي كات تشسر زمان خو زاني كاجمر بنفسك ومن نفس از كيماية دبينم فزماني خو زناس نكم ازوم دابم كيماية هبن بس قوري انه نو دسبيكريا ادبينم جلكي باشا ماموستين پیمانگه د اکادمیه موزوبوتامیا دل قامشلو خوندنه و درس کوددن شاگرتا اون زمان کردی و سریانی و هر وها دیروک و ویجا و ارد نگاری و فلسفه بریا سمینارا بهیویا کو پرتوگن تایبت به پیمانگه ورن آماده کرن از ماموسته وجه کردیمه جوابکانی نما هنه یعنی ام اعتماد السر دکن و بریا انترنت جی ام هناك آگاهی ام کوم دکن و ام درسا آماده دکن و شکل سمینار ام وام دادن شاگرد ماشي أصلا قالك باشاش علي كرديفا براسك تخاصة بعربي دبن اللي بمرة قالك على كاري فيربونا وقالك باشا شملي كرديفا هیجای گوتنه کو ارمانجا پیمانگه د دسپیکا خوده آماده کرنا ماموستان جبو دبستانان ره و هر وها شاگردن کو هری پیشکتی د داوی خوندنا خوده و ببن ماموستا د پیمانگه ده وڵاتە یابانێ ji şerê cîhaniyê duwemîn derket wêran kirî û berî her tiştî dest bi avakirina dibistanan kir. Bihêviya ku ev peymangeh bibe yekemîn qutabxaneya Kurdî. Fener Ahmed Orient News. Derek. Di dawiya bultana me de dubara kirina sernûçê. Piştî rêzgarkirina hejmarek gund li bajarokê Eyn Îsa şerê kolanan dest pê kir û Îtîlafa Sûrî desteyekê bû peygerîna derbarê bûyera girê spî avad kir. سوتمنی و آرد ji cezîre gîşte Kobanî û 1800 kes ji programa perwerdekirina dijberiya Sûrî vekşiyan. Rêxistina Daişê çel jinên êzîdî veguhestin parêzgeha dêra zorê li Sûrî û li Ordinê 3000 zarokên Sûrî di rewşeke zor de kar dikin. Belê temaşevanê hêja li birem giştin dawiya bultana îro heta bultana siba her şad û bextewar.